não entendo só isso. Isso é de acordo. Isso é de acordo com o evento. Aħbar li dominat fuq il-medja Brażiljana. Turista Maltija Tanja Sultana minn Birkirkara flimkien mal-instructor tagħha kellha inċident bi glider f'San Coronado, Rio de Janeiro. Pode ter salvado a vida de uma turista maltesa, que também fazia o voo duplo. Kien inċident serju ħafna turista Maltija li tinsab fuq vaganza fil-Brażil ma' grupp ta' ħbieb. Flimkien ma' pilota li għandu 15-il sena esperjenza, Sultana kienet qed ittir foli ta' 500 metru fuq glider. Minħabba difetti tekniċi, il-pilota tilef il-kontroll u minflok niżelt minn minuti wara fil-bajja ta' San Coronado niżel ħabta u sabta. Ftit sekondi fatali li ħallew vittma lil pilota Brażiljan ta' 42 sena. Iżda l-Maltija infissra mill-medja Brażiljana bħala miraklu ħaj kienet fortunata u waħlet ma' siġra li kellha tevitala destin ikra. Għajr l-istat ta' xokk il-Maltija tinsab f'kondizzjoni tajba u b'determinazzjoni tikkalma lil kulħadd u tajt li trid tkompli tgawdi l-vaganzi tagħha. Din hija t-tieni fatalità li seħħet bi glider fl-istess żona.